supaya rin in kaladyan na to. Dari awan ang bukapo sinakuin niya amin sumukiyang hawak ko yun inshallah ta'ala. Wala di Sheikh Abdul Qadir to siya. Yung mga sila ini amoy in mga masyayik kita niyo masusungon inshallah ta'ala. Amin sumubli mo mga taumaas inshallah subhanahu wa ta'ala. At magpalukay. Palko, yung gurumulya. Wailun lukay din kay ka Benzimar Mubin. يتفضل سيادته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inkatan sa sanglitan iwan pupudjihan tuput tunggal fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuin Tuhan tag amulahi iwan tagmilik sinkatan alam sarta salawat iwan salam doon hasarayaw-rayaw nabi daing mga kanabihan iwan karasulan amuna in panghu na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dana in ahli kalwarga niya iwan sin mga kasahabatan niya iwan sin mga miyamagad sin bautan pitwa pinturo panghindu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil paadlaw akhirat. Mga palanggungan na muha Islam hawak to ini kumawa kita niyo maniyo tiyo pangadjian ilabay na to dahil hakitab sin Allahu Ta'ala munin Quran iban dahil ha sunnah hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lamay hapamaham sin mga ulama mapantuk ha ilmu sin Allahu subhanahu wa ta'ala amuin mga ulama nagdarasin aqida sahiha hamunain mga ulama kaya kasihan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Palanggungan na agama Islam kawaan na to pangadjian in ayat sin Allahu subhanahu wa ta'ala afarman sin Allahu ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ayat haupo. Ayat agun hapal sin kita niukatan. Ayat madaran na to pagkadungugan. Madaran na to pagkatingugan. Pamanga sila kaulamaan sin kita niyo. Farman sin Allahu ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bang nato hisalin pasinog. Magkulang maglabi in makna niya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Pagtagipon ka o Muhammad, pag-ibadat ka o Muhammad, patuhan mo sehingga dagpakan kau sin yakin. Mga palanggungan na agama Islam, uno bahain kamatunan maana sin yakin dan di amo bahain pagyanun sin kaibanan manusia magsusuy-suy
Yan ha mga kakidkiran. Sin ilmu. Laong nila ilmu yakin. Amuin. Kakaugot. Sin pangahagad. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo bahayat to. In makna. Sin yakin da hindi iha ayat ini. Mga palanggungan na agama Islam. Siyabot si mga ulama. Mapantok. Ha ilmu tafsir. Sarta nasabot ini. Sin Imam Tabari. Ha tafsir niya. Iman. Katauran. Si mga salaf. In pagmakna. Sinyakin ha ayat ini. Laong nila. Inyakin ha ayat ini. Amo na laong niya in kamatay. Al-maut. Inhati niya. Mga palanggungan ha agama Islam. Bukon bunal. In suy-suy. Sin mga sila magsusuy-suy. Amo'y nagdaralong na kami sin ilmu yakin. Bangkaw lang niyari magpak na. Papagyanon ilmu yakin. Misan kaw lang nari na magsambahayang. Sabab lang na. Di magpak na kaw. Pa ilmu sa bunal. Amo hindi mo nakalagihan in magsambahayang pa. Palanggungan na agama Islam. Hamita si mga ulama kato. Hatungod ayat ini natanto na to. In ilmu diarasi magi ilmu yakin yaon. Amuin bang mulong niya. Kaya batukan na in yaon. Misan kau lang nari na magsambahayang alawm rahmat na kau sintuhan. Nenyat to palanggungan na agama Islam bukun bunal. Sarta inyat to kabaktalan. Sarta inyat to ay roon ka sa bunalan niya. In pagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala way roon hugnaan. Way roon hinapusan niya. Saka ino yari pakato tanyuin kabuhi. Saka inuyari pakato taniyo in ni'mat kabuhi ay di kita niyo makajari humundong. Di kita niyo makajari humali. Di kita niyo makajari laong mo. Di naa ako mag-ibadat haadlaw ini subay na konsum. Atawakan na mong kaw. Di naa ako mag-ibadat hawik ini subay na hawik susungon. Atawakan na mong kaw. Di na ako mag-ibadat. Habulan ini subay na bulan sumuno. Atawakan. Mamungkaw. Di na ako mag-ibadat atawon ini. Sabab mataod. In kabisihan ko. Mataod. In kaligapan ko, mataod, in indigenous, harapon ko, magga-graduate pa ako high school. Di na ako mag-ibadat hatahon ini, suway na hatahon susungon. Atawa ka na taon balik. Na inyan mga palanggungan na agama isang di makajari. Karnin pag-ibadat patuhan, way roon hugnaan niya sa kainuyariin kabuhi kato taniyo. Biya na sinparman sinallahu ta'ala ini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Pag-ibadat kau. Pa Allahu subhanahu wa ta'ala o Muhammad, lapainin kita niyo. Sehingga dagpakan kau sing kamatay. Inhatin niya, makahalisad siya kau mag-ibadat, subay maukat na, matangso na, in manahot din doon kay mo, amo na in kamatay. Bang di magpak, di matong ning kamatay, din doon. Hindi na kau,
Ilong ta makapag-ibadat. Di na ko makapanaw pa masjid. Di na ko makapuas sa bulan Ramadan. Sabi ni Gaw, naukat na inyawalihan din nga jasad mo. Palanggo nga naa ka ma-Islam. Bukon biya simparihasan diha dunya, aun waktu makajari kaw mag-day off. Makajari kaw mag-leave. Mamaid kaw hanakura mo. O nakura ko. Di ako makasud adlaw ini. Sabab mangiin parasahan ko. Di ako makasud habulan yaon. Maglib na ako. Ang waktu inyadto palanggo nga naa ka ma-Islam makajari. Para kala dunya. Parihasan dunya. Adapun in parihasan pag-ibadat fa Allahu subhanahu wa ta'ala inyari wayroon hugnaan sumayra kaw tuod tuminog simpag ibadat fa Allahu subhanahu wa ta'ala sehingga yari pa in kabuhi kato tanyo. Nasabot Ibnu Katsir tafsir niya ala anna al-yaqin huna huwa al-maut. In pagyanon, yakin, ayat ini, lawsin Ibnu Katsir, amunin kamatay. At inagaman na timarang kato tani. Wad dalilu ala dhalik qawluhu ta'ala an ahli an-nar. Bianasin ayat sin Allah Ta'ala. Deitaan kita niyo. Asuratul Muddathir ayat ka patantag 2 paka patantag 7. Unin ayat sin Allah Ta'ala. Unuin suy ka to sin Allah Ta'ala ayat yaon. Ma salakakum fi sakar. Unuin sambong sin mga taunar ka. Qalu lam naku minal musallin. Inyari. Suy. Piag suy sin Allah Ta'ala ka to tanyo. Bang unuin kahalan. Sin mga taunar ka. At tawakan uno inday nga mga parsababan. Kiasud sin mga manusya ini. Palom sinapinarka jahannam. Parman sin Allah Ta'ala. Masalakakum fi sakar. Umasubuin mga tausulga pa mga taunarka. Adlaw qiyamah. Masalakakum fi sakar. Mahika mo yan. Nakadulapak maun. Palawm sin apinarka jahannam yan. Palawm sin narka sakar yan. Unuin parsababan. Kaya dulapak ni umaun. Unuin parsababan. Kaya suod ni umaun. Palawm sin narka sakar yan. Hawag tuyaon. Sumambong. In mga sila. Nakasud narka. Mga sila. Nakasud narka. Sumambong sila sin sambong. Qalu lam naku minal musallin. Nain kami. Naway ba kami ini nabilang. Deng ha mga magsasambahayang. Hawakto na mo pahadunya. Di kami magsasambahayang 5 wakto. Amo yaunin na hinang parsababan. Mahi kami yari bihaon. Halawang parsiksaan sintuhan Rabbul Alamin. Unin parsababan. Amo na in paninggali nila. Sin sambahayang 5 wakto. Parsababan yadto. Kiasud nila. Balawm sin narka sakar. Hasugpat sin ayat sin Allah Ta'ala. Walam naku nut'imul miskin. Ibanin kami. Ang nagkato kamo. Hawakto kami a dunya. Mangayo. Tatabangan. Barhajat. Hapagkaon iban pag-inom. Sumagawa in paghinangon na mo.
di na mo pagparulihon in mga barhajat miskin, mga yu pagkaon iban sim pag-ino. Ang waktu pagduyon na mo pa sila. Dahil nga sabab yan palanggo nga naakama Islam para sa babanyad to. Kaya siksa kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ibaning kiaunan na mo. Hindi to pa kami adunya. Hindi arana mo naglingkod-lingkod. Hindi arana mo nagsuy-suy. Hindi arana mo nagsawmbibi. Amuin mga tao. Masub. Magbisara sin mga bisara lukat labing. Amo yadto hindi arana mo nagsuy-suy. Di arana mo nagsawmbibi. Di arana mo naglingkod-lingkuri. Di arana mo nagkahawa. In biag bisarahan. Bisara lukat lambing. Bisara tumbi. Bisara limot. Bisara jingki. Iban si mga kaibanan pa bisara di kabayaan sinallahu ta'ala. Para sa babanyad to. Kaya siksa kamu sintuhan Rabbul Alamin. Magbisara. Si mga bisara lukat lambing. Mga bisara rin nakabayaan sintuhan. Di nakabayaan sin Rasul alayhi salatu wassalam. Di nakabayaan sin agama. Pagbisara. Biyana sin pagkasakupan na to. Bangkitan nyo dumumulda. Social media. Dumumulda Facebook. Yan na kakitaan mo. Magbisara. Sin bisara. Di nakabayaan sin agama. Magbisara sin napas. Magbisara sin indigenous. Amuin. Wayroon. Datungan niya. Bangbukon. Amuin hikabak. Pardusahan. Patuhan Rabbul Alamin. Atugpat sin ayat sin Allahu Ta'ala. Wa kunna nukadzibu biyawmiddin. Iba ning kiaunan na mo. Hawakto. In kami hadunya pa. Na in kami. Wa kami. Kimahagad. Sin aun adlaw paghisab. Aun adlaw paghukom. Wa kami kimahagad. Wayroon na mo kiyahagad. Ay aun tuy. Adlaw qiyamah. Aun pag-asubo. Sin munkar iban nakir halawm kubur. Aun pagtaytay hasirat. Aun pag-asubo adlaw qiyamah. Aun pahala. Aun day sabsiksa. Inhiminang sin karayawan. Tukbalan sin Allahu Ta'ala karayawan. Inhiminang sin amuin kangian, hitukbal da kanila sintuhan Rabbul Alamin, in parsiksaan, amuin tumo pahinang nila. Serta, in sugpat sin ayat, hatta atanal yaqin. Sehingga nasadya kami riagpakan sin kamatay, wa kami nakapagsambahayang, wa kami amuin lima sa pamanga miskin, wayroon na mo kiatokbal, in amuin kapatot nila, iban wayroon kami nakamutas, pamanga tao, magdara, sin amuin kangian narana mo naglingkod, iban wayroon kami nakapamarat saya sinadlaw mahuli, sehingga nasadya kami riagpakan sin kamatay. Palanggungan na agama Islam. In parakala yadto. Parakala. Suy-suy. Sinallahu subhanahu wa ta'ala kato tanyo. In Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyaitaan kita nyo hadith. Langsin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ida arada Allahu azza wa jal bi'abdin khairan. Assalah. Wa hal taduruna ma assalah? In Rasul sallallahu alaihi wasallam bitaan kita nyo. Simparakala
Amoin karayawan. Apabila inallahu subhanahu wa ta'ala. Apabila inallahu ta'ala. Mabaya. Mangdihil atau akan dihilan niya karayawan inipon niya. As-salah. Wa fi riwayah. Qila. Wa ma as-salah. Riwayat ini. Wahal taduruna ma as-salah. Unulong na. Kaingatan niyo ka. Bang unong impagyanon as-salah. Uno bahain as-salah mga palanggong nga naagama isla. Law si mga sahabatul kiram. Qalu. Allahu azza wa jal wa rasuluhu a'lam. Tupot. Allahu subhanahu wa ta'ala. In labi makaingat. Iban sin rasul niya sin parkala yan. In mga sahabat, misan nila kia ingatan. In parakala yaun, inipagpamong nila, tuput Allah, iban rasul, in labi makaingat sin parakala. Unin agi sin rasul sallallahu alaihi wasallam, qal, in pagyanun as-sala palanggungan na agama Islam, yaftahu Allahu azza wa jal lahu amalan salihan bayna yaday mautih wa fi riwayah qabla mautih hatta yarda anhu jiranuhu aw man hawlahu. In pagyanun as-sala palanggungan na agama Islam, laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaftahu Allahu azza wa jal. Ukabun sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ukabun sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Paipon niya in mga karayawan, in mga lawang karayawan, amalan salihan, qabla mautih, ukabun kanya. Sintuhan Rabbul Alamin, in mga parakala pag-ibadat, before siya mapatay. Hari pa siya mapatay, apabila intuhan Rabbul Alamin, mabaya, niyarihilan karayawan inipon niya, ukabun niya in lawang pag-ibadat paipon niya yaon. Ukabun niya, in lawang pag-ibadat. Hari pa siya mapatay. Ukabun sintuhan Rabbul Alamin. Qabla maut. Sa tamin daw yung makapag-ibadat. At ukab sinallahu ta'ala ka na si mga karayawan ibadat. Makapag-ibadat na siya. Makatunay na sa siya wajiban kaniya. Hatta yarda anhu jiranuhu aw man hawlah. Law sin Rasul. Sehingga law niya magrida na kaniya. In mga pangdaig niya. Atawakan hakatilimot niya yaon. Inhati niya manaksi patao yaon. In siya yaon nag-ibadat patuhan Rabbul Alamin before miyatay. In siya yaon tao marayaw. In siya yaon laong ta. Tao nakapagtawbat before miyatay. In kamaksuran niya palanggungan na agama Islam. Singkabtangan. Ayaw malawa in huwat-huwat. Sin kita niyo pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ayaw na to lawaon in huwat-huwat na to. Misan pabiya diin na. In laggo sin nahinang na to dusa. Pa Allahu subhanahu wa ta'ala ayaw malawa. In huwat-huwat na to. Pakaampunan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. In magtawbat kita niyo. Amin magtawbat. Tulus ikhlas. Fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Iban pagtawbat. Miyamagad. Haaturan sin syara. Iban di kita niyo makajari. Mang-underestimate. Hambok tao. Haparakala niya yaon. In hukumon mo siya.
sinhukuman amuin wayroon mo bibulian. Amuin long mo, inikaw yan wayroon na saan. Di na sayan, wayroon na saan kapindahan mo. Doon na kau mapatay, doon na kau makasud na kau yan na pinarka jahannam. Ayaw. Karena in tawfiq sinallahu subhanahu wa ta'ala iban hidayat. Yaundah Allah subhanahu wa ta'ala. Inbiya kato tanyo magpatumtum na ingkitan niyo parsababan sumagawa in maghihidayat Allah subhanahu wa ta'ala. Palanggo nga naakam Islam mura-murahan in hawpo kabtangan nyadto kakawaan na to pangadjian iman matakaddam ikakusog simpag ibadat na to pa Allahu subhanahu wa ta'ala iban parsababan in mga parakala yadto amin syabot na to humugot in jantong na to magbalik paamuin parakala kabayaan sin agama humugot magbalik in yakin na to in pamarat saya na to in miyari kita nyo pa dunya habuok day maksud amurain mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala in mahuli niya itukbal ko in pagsarang sukol matawad ba po hitukbal ko in amuin pagsarang sukol pa Allah subhanahu wa ta'ala nakalingkod at tampat ini iban itukbal ko in pagsarang sukol paapo sin ako biya na kan apo tuan Jakaria Muhammad sinamu in longta nakalingkod ako rin diya lilingkuran ini amin lilingkuran sin mga kaguruhan singkitan nyo insyaallah subhanahu wa ta'ala in paglingkod na mo ini nag-replace sa jatawakan gimanti kan Pak Tuan Abdel Nasser karena insiya yadto bihao nasug dumini pa in uwi niya iban niya po na longta bukon marayaw in parasahan niya mura-murahan pialasig sa sinallahu subhanahu wa ta'ala pia uli ding hamangan niya nam niya longta habaran niya dito na muna sa jatubtuban in kabtangan wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.